Zdravo, pokazat ću vam kako da lako instalirate aplikaciju Ektreme Pro na svoj Amazon Fire Stick ili Android TV. Prvo, morat ćete da preuzmete aplikaciju pod nazivom Downloader sa zvanične Amazon App Store A. Ako ga još uvek niste instalirali, jednostavno potražite Downloader na svom uređađu i naći ćete ga. Kada se instalira, idite na podešavanja na svom uređađu, a zatim idite na Mi Fire TV. Izaberite opcije za programere. Ako ne vidite opcije za programere, ne brinite. Idite na O i kliknite na Fire TV ili uređaž. Brzo kliknite na srednje dugme na dalžinskom upravljaču 7 puta da biste omogućili opcije za programere. Naći ćete opcije za programere. Otvorite ga i omogućite ADB otklanjanje grešaka i instalaciju nepoznatih aplikacija za Downloader. Otvorite aplikaciju Downloader i idite na karticu Početna u menidžu sa leve strane. U traci za pretragu otkucajte Ektreme Pro i kliknite na ID. Vidjet ćete rezultate pretrage za aplikaciju Ektreme Pro. Kliknite na rezultat pretrage. Na sledećoj stranici ćete pronaći različite verzije aplikacije Ektreme. Izaberite verziju koja odgovara vašem uređažu. Za korisnike Fire Sticka izaberite verziju VSDMA. Kliknite na verziju koju želite, a zatim kliknite na instaliraj kada se to od vas zatraži. Nakon što je instalacija završena, kliknite na gotovo. Imat ćete opciju da izbrišete instalacionu datoteku da biste oslobodili prostor. Nakon brisanja možete pronaći aplikaciju Ektreme Pro na listi instaliranih aplikacija. Hvala za gledanje.